pre nego što se Bogorodica pojavila na ovom kopnu, na trećem prstu troprstog Halkidika, znači na poluostrvu koje je dugo nekih 50 kilometara i široko od 5 do 12, brdovito, veoma pošumljeno i obilato natopljeno izvorima, blage klime i tako dalje. Tu je od nastanka sveta praktično su postojale ljudske zajednice, raspoređene to neko vreme pri kraju stare ere, u male polise, gradiće, i onda se 34. 35. godine našeg brojanja vremena Bogorodica koja je krenula na Kipar kod Lazara, Hristovog prijatelja, da ga obiđe, desilo se tako da je naišla velika bura i njen brod je nanela na tu obalu koja se tada zvala baš upravo tako, kad se sa grčkog prevede, zvala se Akte, što će reći obala. Ona se tu iskrcala, srela se sa tadašnjim stanovnicima koji su bili mnogobošci, normalno, i sad postoji niz lepih priča o tome da kad je ona stupila svojom svetom nogom na to tle, da su se uzdrmali i popadali mnogi idoli po hramovima tadašnjim. Ona je izašla i krstila je te neke stanovnike. To je negde bilo u visini današnjeg Ivirona manastira. Tu je, znači, tu neku prvu hrišćansku zajednicu uredila, ostavila je jednog od apostola, koji će njome da rukovodi, a onda je rekla nešto što je sačuvano kao citat do dana današnjeg, naravno u nivou predanja. I on glasi, evo, upravo ovako: neka ovo mesto bude moj udeo, predat meni od Sina i Boga mojega. Blagodat Božja neka bude na mestu ovom i onima koji ovde borave, s verom i pobožnošću, čuvajući zapovedi Sina i Boga mojega. Dobra, nužna za život na zemlji, imaće s malim trudom i u izobilju. Život na nebesima pripremljen im je i neće odstupiti milost Sina mojega od mesta ovoga do kraja veka. A ja ću biti zastupnica ovoga mesta i topla molitvenica za njega pred Bogom. Ona je ostavila jedan zavet, znači da u budućnosti sa mesta koje se inače zvalo Akte, pa se zove Atos, danas se zove Sveta Gora i naravno u duboku prošlosti isto tako, je usledila jedna praksa, znači da na tom mestu mogu da borave isključivo muškarci, monasi, koji će da proznose molitve Svetoj Trojici, Gospodu Hristu, naravno Presvetoj Bogorodici i svim potonjim svetiteljima koji kroz istoriju budu nailazili. To je tako rečeno i polako kroz vreme, kako je prolazilo, stanovnici ove obale, ovoga poluostrva su se polako iseljavali, ostajali su samo oni koji su rešili da se posvete Bogu. Oni su se nastanjivali po različitim prostorima, neki su odlazili u pećine, neki su gradili male kolibice i to je tako išlo vekovima. Ne zna se tačno za prve vekove šta se tačno događalo. Međutim, postoje predanja. Pa jedno predanje veli da je car Konstantin Veliki na ovom mestu podigao 3 manastira i oko toga se spore danas, u tom nivou predanjske istorije, nekoliko manastira kojima je on, bio ktitor. Postoji jedna lepa priča da je car Konstantin čak poželeo
valjda zbog blagorodnosti klime, zbog toga kako taj predeo izgleda, zbog toga što postoji veliki zaliv jedan, zove se Jerisovski zaliv, on je na samoj granici Svete Gore današnje. On je rešio bio da tu podigne Carigrad, odnosno Konstantinopolis, koji je kasnije podignut, naravno kao što znamo, na Bosforu. Ali kad je naumio to da radi, kad je došao u izviđenje terena, kako se to kaže, pojavio se neki starac sa Atosa i rekao mu je da nije dobro, jer je to posed Presvete Bogorodice, njen vrt, i da ne bi bilo dobro da se tu, znači na samoj njegovoj granici, uspostavi metež onoga sveta. Možete misliti da je sad Carigrad na tome mestu, znači od Svete Gore apsolutno ne bi ništa bilo. Mudri car je naravno pristao da uradi po savetu toga starca. Za njim ide car Teodosije I, koji opet predanje veli da je, zahvaljujući tome što mu je sin spašen na jednoj oluji i zatekao se, našli su ga pod jednim žbunom kupine, tu je sagradio vatoped, onaj prvi, o kome jako malo znamo. Zatim dolazi Pulcherija, to je sestra Teodosija II, onoga mudrog, plemenitog, koji je zajedno sa njom i sa svojim suprugom i napravio najstariji univerzitet u Evropi, onaj Pandidakterion o kome smo govorili u Carigradu, znači 425. godine našeg brojenja vremena. Pulcherija je na Svetoj Gori, kaže predanje, podigla 2 manastira, i u jednom trenutku je poželela da ih i obiđe. I tada se dogodilo to prvo čudo, kad je zaustavio strogi bogorodičin glas. Rekao je da je to kopno tle koje je namenjeno samo muškarcima i da može da ostavi svoje darove, i da se odatle povuče. Tada je, u stvari, i definisan opet po predanju, onaj čuveni zakon svetogorski avato, to su nepisana pravila, prema kojima je ženama zabranjeno da borave na ovom prostoru. Ulazimo u 10. vek, tada već ima više podvižnika, poznatih, kojima su napisana žitija, a najznačajniji među njima je, Sveti Atanasije Atonski, koji se podvizavao negde iznad Karulje, na samom jugu Svete Gore, u jednoj pećini koja je do danas sačuvana i nosi njegovo ime. Iz te pećine je pucao pogled na jugoistočni deo poluostrva, odozgo sa visine, i on je shvatio da na tome mestu može da se napravi neko čudo. I krenuo je uz pomoć 2 cara da sagradi prvi, znači za to vreme apsolutno moderni, i prototip svim budućim manastirima na Svetoj Gori. Poče da gradi veliku lavru i uz pomoć careva Ničifora Foke i Jovana Cimiskije podiže, manastir koji je bio jako veliki i vrlo brzo naseljen velikim brojem ljudi, što je naravno izazvalo nezadovoljstvo i negodovanje ostalih monaha po Svetoj Gori, pa su oni pokušavali da ospore ovu gradnju, međutim, Atanas je uspeo, u velikoj meri, zahvaljujući carskim novcima, i uticaju koji je imao, da sagradi veliku lavru. Gospodi, prosti. Manastir je praktično dovršen 963. godine, a već 970. godine dobijen je prvi tipik. Car je sastavio tipik koji imao 24 tačke, i po njoj je lavri data uprava nad Svetom Gorom, znači pravo prvenstva u principu, i
jedan uzorni model ponašanja za sva buduća vremena. Taj tipik potpisala su 54 igumana ili staraca svetogorskih, i zajedno sa tadašnjim protosom Svete Gore, Hristodulom. Tipik je uzoran, tipik je napisan na jarećoj koži. Postoji sačuvani original u Kareji, znači u Protatu, njihovom arhivu se nalazi, praktično kao jedan prvorazrednih spomenika kulture, vere i naravno i svetinja u pravom i punom smislu. U tom tipiku se objašnjava kako će se u budućnosti uređivati život na Svetoj Gori, odnosno pre svega u manastiru Lavri, gde je propisano opšte žiće, znači svi su zajedno na radu, svi su na molitvi, svi su pri obedu zajedno, zatim da se strogo insistira tome da se ljudi podvizavaju. Samo 5 monaha su imali pravo da budu van manastira po različitim kelijama, sa po jednim svojim učenikom. Ostali su svi bili u manastiru. U to vreme bilo ih je negde oko 200 već na početku. Manastir je bio moćan i prema njemu su počeli da se upravljaju i svi budući manastiri redom. Znači, između ostalih odredbi u ovome tipiku je bilo da treba monah da se podvizava, da usavršava svoje duhovne sposobnosti, a posebna pažnja je posvećena gostoljublju. Znači, tamo je navedeno tačno da svima ljudima koji dolaze ili sa kopna ili sa mora treba da se pruži konak, treba da se pruži utočište, odnosno da se da hrana i sve ono što je neophodno za normalan život. Mnogi manastiri su prema tom njenom tipiku, odnosno postoji još jedan tipik koji je objavljen tek posle smrti svetog Atanasija Atonskog, znači on ga je napisao za života, a poginuo je u jednoj nesreći 1004. godine, kada se na njega i jednu malu grupu radnika obrušilo kube jednog hrama koji je u to vreme zidan. Objavljen tipik koji je praktično kroz čitavu povest Svete Gore, premda postoji još niz tipika, znači uvek su se stvari dorađivale, usavršavale i upodobljavale potrebama Svete Gore, znači ništa nije rečeno jednom i zauvek, samo i evanđelje nedodirljivo, a ljudski zakoni su promenljivi i u izvesnom smislu znači ih treba dorađivati, osavremenjivati i tako na pravi način kroz istoriju prolaziti na onako jednim savremenim i najboljim mogućim putem. Sveta Gora je, znači, u tih prvih 1000 godina živela negde u magli predanja sa negde pred kraj, u zadnjoj četvrtini milenijuma sa nizom istorijskih data i sačuvanih dokumenata. Znači, znamo prave istine i o ljudima, i o događajima, i o gradnjama manastira i tako dalje. Jedna zajednica koja je rasla, znači, praktično iz godine u godinu sa mnogo trzavica koje prate sve što je ljudskom rukom sotvoreno, ali na opštu radost, pre svega pravoslavnih, zatim svih hrišćana i naravno na kraju kompletnog dobrostivog sveta onih ljudi koji su, znači, dobra srca i namere čiste. I tako kroz tih 1000 godina putovanja, a onda gotovo posle 1000 godina
znači posmatranja i razumevanja svega ovoga, naš sveti Nikolaj Velimirović, znači u to vreme dok je bio episkop i nekoliko puta pre toga posjetio Svetu Goru, zapisao je sledeće. Sveta Gora je carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žena, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slava po Hristu bez umora i smrt bez žaljenja. Jedna među najlepšim definicijama ovog svetog mesta sa 2000-godišnjom tradicijom, nadamo se da će ovakav model biti sačuvan i u budućnosti sve do onog narečenog konca vremena. U sledećoj emisiji pokušat ćemo da vam opišemo, predstavimo, dočaramo okolinu manastira Hilandara. Kad se kaže okolina, to je vrlo širok pojam u ovom slučaju, zato što treba da se zna da manastir Hilandar posjeduje ogromno imanje na Svetoj Gori, da praktično je vlasnik više od trećine poluostrva. Poluostrvo je dugo nekih 55 km sa prosečno 10 do 15 i kad bi se ispeglalo, kad bi se ta teritorija raširila, to je otprilike ekvivalent kao naš Srem. A sad kako to da su Hilandarci toliko bogati? Pa zbog toga što je Hilandar večito bio mezimče srpstva, Srbije, srpskih gospodara i vlastele. Znači, on je osnovan kao mesto odakle će se graditi i izgrađivati duhovni podvižnici, duhovni učitelji kasniji, koji će da iz Srbije prenesu sa tadašnjeg najozbiljnijeg univerziteta pravoslavlja znanje u zemlju Srbiju, u srpske zemlje. Tako da su svi Nemanjići obdarivali Hilandar, naravno, gledajući njihov primer, to su učinila i vlastela srpska, a i narod verni je prilagao svako koliko je ko mogao, od svoga imanja. Kad se prema Hilandaru krene iz malog mesta Jerisosa, kako je ko već zove, jednog starog ribarskog mesta, danas lepog turističkog, prema Hilandaru, znači istočnom obalom, put
brzim ovim današnjim brodovima traje otprilike sat vremena, a u neko naše starije vreme putovalo sa onim starim njihovim trabakulama koje se zvale kaiki, putovalo se, boga mi, po 2,5 sata. Sve vreme dok prolazite sa desne strane, znači od broda, vidjet ćete hilandarska imanja. To su šume, smenjuje se znači ona makija mediteranska i smenjuje se plemenite šume kestena i crnogorice ponegde na brdima. Šta je lepo u tome da se zna da su hilandarci u negde tamo 70. godina sklopili ugovor sa jednom fabrikom hartije da im dozvole da krče tu jednu neplemenitu šumu, a za uzvrat, kao uslugu, ne da daju novac, nego da sade plemenitu šumu. To je danas jedan ozbiljni resurs, energetski za manastir Hilandar, naravno i materijalni. Sve vreme, dakle, prolazite kroz imanja, to je po prilici nekih 20 kilometara u dužinu i možda 10-12 kilometara u širinu, sve do našeg pristaništa. Kad stignete na Arsanu hilandarsku, koja je danas u velikoj meri devastirana, razorena, jer je more oštetilo, sa te strane more je strašno nemirno i plovi se otprilike dozvoljeno je tek 1/3 godine da se ide tim putem, jer talasi budu ponekad i 10 metara. Znači, ta Arsana stara nema više dok, sprema se da se uradi novi, a sad je neki privremeni. Arsana je negde iz 17. veka. Preko puta nje nalazi se jedna kelija, odnosno manastirić, koji se zove Sveti Vasilije, na moru, jedna koja je najverovatnije još iz vremena Svetoga Save, a čuvaju se dokumenti koji svedoče da su se u njemu ogledali, o njemu starali naši gospodari, pre svega Stefan Dečanski, a onda i car Dušan koji se gradio tu, jedan veliki pir koji je danas u dobroj meri zarušen, ali Bože zdravlje, bit će i doveden u red, u svoj ovoj kampanji obnove manastira Hilandara. Preko puta manastir Svetog Vasilija nalazi se stari vinograd, a negde malo napred, idući putem prema Hilandaru, nalazi se novi vinograd od 15 hektara, koji je apsolutno urađen u svim rezonima savremenog, današnjeg, evropskog i svetskog vinogradarstva i koji daje već veoma dobre plodove. Hilandarci su uspeli čak da dobiju brend za svoje vina, znači od Grčke privredne komore, tako da mogu, pa čak i u Beogradu, da se njihova dobra plemenita vina, koje se zovu Savino polje, mogu da se nabave i kupe, pogotovo za slavu. Od vinograda, tačno praktično iznad vinograda, nalazi se pirg kralja Milutina, najviša građevina na Svetoj gori, preko 40 metara visoka. Pirg koji je podignut kao odbrambena, znači fortifikacijska građevina, gde je kralj Milutin naselio 100 svojih profesionalnih vojnika da bi mogli da štite manastir Hilandar i okolinu. Toga radi i apsolutno radi brige svih srednjovekovih naših gospodara, manastir Hilandar je jedini manastir na Svetoj gori
koji nikada nije opljačkan, nikada nije na silu osvojen. Preko puta pirga kralja Milutina nalazi se ekološka bašta hilandarska, znači hilandarci kao i u starini potpuno prate savremeni način u svemu života, Znači oni se energetski snabdevaju strujom. U vreme kad smo mi odlazili nije bilo struje na Svete gore pre 40 godina. Nije bilo mnogih stvari doprinosa savremene civilizacije, međutim to se u međuvremenu u velikoj meri popravilo, jer manastiri su u starini bili pokazna mesta kako treba njihova okolina, odnosno narod kome oni pripadaju, da se vlada, da se ponaša. Ekološka bašta znači bašta u kojoj ne ulaze nikakve hemije i nikakva čuda, daje i potpuno snabdeva manastirsku trpezu namirnicima, onima koje su najomiljenije i najpoželjnije na trpezi, a to je zeleniš, sveže povrće. Nešto malo dalje od bašte nalazi se jedan dragoceni i lepi, nama dragi objekat, to je kelija Svetoga Haralampija. Tu se nalazi jedan izvor tople mineralne vode, napravljen je bazen je antički kad se malo bolje pogleda, i to je po predanju prva krstionica potiče negde iz 2. veka, možda početak 3. gde su se masovno krštavali ljudi sa poluostrva Atosa, odnosno Akte, kako se to zvalo, u starini. Dalje, kad idemo prema manastiru Hilandaru, tačno na polovini puta od Arsane, znači od mora, nalazi se krst cara Dušana, jedno znamenje, a podignuto u čast toga što, znate dobro da je 1357. godine car Dušan sa kompletnim dvorom i svojom porodicom došao na Svetu goru u vreme kad je Evropom, osobito Balkanskim poluostrvom, harala strašna kuga. On se sklonio računajući da na tom blagoslovenom mestu moraju biti zaštićeni i potpuno je bio u pravu. On je proveo 7 meseci na Svetoj gori. Znači, na praktično sredini puta od mora do manastira Hilandara podignuto je to jedno znamenje u znak boravka, u znak događaja toga znamenitog, kada su se prvi put susreli carska svita i litija iz manastira Hilandara koja je krenula u susret svome caru. I onda se desilo po srednjovekovnom protokolu da je car sišao s konja, klekao na desno koleno, poljubio skut mantije i ruku igumanu manastira Hilandara, jer u srednjem veku je, treba da se zna, crkva bila iznad države. Znači, crkva je bila ona koja je bila duhovni rukovoditelj. Preko puta krsta cara Dušana nalazi se njegova maslina. On je u znak večne uspomene na svoj boravak posadio maslinu, što je stari običaj još iz antičkih vremena. I ta maslina, preko 670 godina stoji i rađa. Hilandarci jako vode računa o njoj, to je jedno znamenje carskog prisustva. Tu iza krsta odmah nalazi se jedna šuma kiparisa, divna, koja je 1924. Podignuta. Podigo je proiguman manastira Hilandara, otac Nikanor, jedan sjajan domaćin, i to je njegovo jedno zaveštanje.
nešto po čemu će ga istorija i Hilandar zauvek pamtiti. Napred, kad idemo dalje, prema manastiru već u onoj posljednjoj trećini puta naići ćemo na jedan mali objekat koji se zove česma kralja Aleksandra Obrenovića. On je, znači, prilikom tog svog boravka dao da se uredi ta česma, znači za pojenje stoke i naravno namirnika putnika, a iznad nje je dao da se uradi jedan vinograd, i maslinjak. Iznad toga svega nalazi se objekat jedan lepi, koji Hilandarci zovu banja. U stvari to je bila bolnica, ali bolnica za rekonvalescente, za one koji su prošli onu akutnu fazu bolesti i treba im je oporavak. Treba da se zna da je Hilandar imao najstariju bolnicu, pored Studeničke, u ondašnjoj Srbiji, znači jednu od najstarijih, na kraju krajeva, i u Evropi. U toj banji postao je, znači, izvor mineralne tople vode, postoji bazen još uvek. Ispred, međutim, 1924. godine dogodio se jedan zemljotres, i ta žila, znači te mineralne vode, je potonula. Malo razmišljaju Hilandarci da je, današnji ovi stručnjaci, naučnici pronađu, znači da je ukopavanjem da dođu ponovo do nje i da vodu izvedu gore na površinu. Pri samom prilazu manastira Hilandara na jednoj steni sa leve strane Vojislav Bilbija, danas sveštenik, a onda tek jedan mladi, kako bi se reklo, podvižnik, je uradio, znači, jedan reljef Svetoga Simeona na steni. I tu smo praktično na kapiji manastira Hilandara. Ostaje nam sa desne strane hram Presvete Bogorodice, grobna crkva i groblje Hilandarsko, na koje Hilandarci nalaze onaj posljednji počinak, o čemu ćemo u nekoj od sledećih emisija govoriti daleko više i iscrpnije.